ogu okumuforra abirakumirwe polisi ahabwo kutangira abantu ngo batakamusyaho akabi. Bamwe abatuura abikirize kugambira aha kamera zitu nibagira ngo omukazi ogu abira bakabiza aha kyaro. Nonga ensonga ze zikabanzaho bamuta omu kyaro ruku omukazi ogu bamugambaho tiyikiriza nangwa abantu bingi bamuhorereza twajyaho n'ebishuba. Omurundi gwa kabiri yiza yakora ebintu ebihagare byasukire editica wa keke y'amazi n'ebishagama. Ogu mukazi twajyaho n'ebishuba konka atari eki twira amaani tutwekire entege emitima netetema. God Murisa orumeya w'omu karere nagira ngu nk'abebembezi bakagezaho bashitama omu nshonga z'omukazi ogu ngu konka byaguma bakiriza amaani okusya oba bitwire aha polisi. Abayumbasaba ngo arwo omwanya ogu aguba bateganise munonga mu mbeera y'okubaruka mbwenu eriizooba DPC yakitwarira kurungi era n'obutubire turi aha polisi ngambireho nawe ntikonka nafaki. DPC Musa ayongere yasiima abatuura b'omu karere ahabwo butatwarira ebiragiro mu ngaro. Byange bimwe oshanga abantu bashisira enju z'abantu bashisira amakara g'abantu bakugira ngo nibashisha ninga babinga oburogo. Jacqueline Kabatoro oba arikujunana kandi oba bingire ayangire kugira eki yagamba nitwe aha nshonga egi. Gashakwa Dani Basubye.